Rewşenbîrên Kurdên rojavayê Kurdistanê dibêjin Kurd deyndarê civaknas û nivîskarê Tirk İsmailBeşikçi ne. Ew kesên ku biryar û pelan pêwendiya civakî kampîna li dijî Beşikçî kiribûn, rex nedikin û dibêjin ew kes dibin bandora partîzanî û hizbayetiyê de ne. Rewşenbîr û nivîskarên Kurdî yên rojavayê Kurdistanê li civaknas û nivîskarê Türk İsmailBeşikçi xwedî derdkevin. Türk'ten ayrı bir ulusun var olduğunu söyleyenler suçludur. İsmailBeşikçi ku ev 55 salin dostaniya Kurdan dike û çendîn car ji bo doza Kurdî hatiye girtin û zindan kirin, herî dawî ji ber ku di gotareke rexnegir da li malpera Nerîna Azad belav bû gotibû PKK hemangiyê li gel heşd şebî dike ji bo destkeftên Herêma Kurdistanê ji nav bibe û gotibû karê PKK dike daxwaza Tirkiye û Îran û Sûriye û Iraqê ye. Ji bo wê gotarê kempîneke dijatiyê li hemberî Beşikçî li ser û pelên peywandiya civakî ji aliyê alîgirên PKK ve hatibû kirin. Nivîskar û rojnamavan Farûq Hecî Mustefa Nerîn û helwesta xwe di vê derbarê de tîne ziman û ew kesên ku kempîn li dijî Beşikçî kiribûn rexne dike û şaş dibîne. يك شخصية وك إسماعيل بيشكجي يعني دامك دريج جيانا خوا جبو قضية كردي جبو دوزا كردي داي كتي حبسة برتوك درخستنا مقالات وقوتاري ذكرنا سردوزا ما شخصية كي وا تكريم دبي شخصية كي وا يعني دبي مراوي يعني بمعنى باحترام وبالتقدير لبرب ساكنة چمكي تشتي هون إسماعيل بيشكجي كري يعني كردن بوي مرتبه يعني اوجي مفكر بون اوجي دكتور بون نكون بيبكرا كرد ديندار اسماعيل بيشكجي براستي نعم باني كد بي ام يعني الكيلك بيبسكنن وام يعني وفادار بن تشتي هون وي بيشكش كريرا Rewşenbîrekî Kurdî yê rojavayê Kurdistanê jî dibêje ew kesê kempîna dijatiya Beşikçî dikin bandora partîtî li wan heye. قلت إسماعيل بشكجي مروفك يوك إسماعيل بشكجي نيفي تماني خو نها تماني وي حشتي ويك سالن نيفي تماني خو خدمتي دوزا نتوا كردي كريه جبر و عزيات ديه جبر و حبس ديه زندان ديه بلكي حكمي وي گشتنه 20 سال جبر مثلا كرداوا و برانبر حتى ناجي جامير لسر دوزا وي دوزه نهاتي خوار مروفکی وقتی ام به پراجی نتکرین به زیران نتکرین و وکلوبی که جیبو مکردا و برانبر کارد که دخابته باور بکه او کسی شر مروفکی وقت اسماعیل بشکجی بکن باش بزن به میجی واناتی ششتن به مثلا تنگ مثلا حزبی لاسماعیل بشکجی جی دنرن. Civaknas û nivîskarê Türk İsmailBeşikçi ji bo doza Kurd û Kurdistanê di jiyana xwe da 8 caran hatiye girtin û 17 salan jî hatiye zindan kirin û heya roja îro jî li ser helwesta xwe ya dostaniya Kurdan ve negeriya ye. Zerdeşt Hemê Kurdistan 24 Hewlêr. Grûpên çekdargûn dewarê Tiltemirê topbaran dikin nûçekhanê Kurdistan 24 got ji serê sibaha îro ve artêşa Tirkiye û çekdarên bi ser ve gundên Mehmûdiyê û Enîqa li hewa yên serêkaniyê gundê derdareyê Bakurê bajarokê Tiltemir her wiha derdora xala Rûsî li heman deverê topbaran dikin. Ajansa Sanaya Fermiya hikûmeta Sûriye jî belav kiriye ku di encama topbaranê de westgeha kehrebayê li Tiltemirê ji kar ketiye. Teqînekê serêkaniyê hejan 4 sivîl birîndar bûn çekdarek jî hate kuştin. Rewangeha Sûriye bo mafên